Na enen komono die media toso anaso obroni beka se topic no en se hweye na die kura wo no emfiri wonsa hweye na die kura wo na emfiri wonsa hwe empempi ye briye moje ni ye adwuma ye boye ho so ye die betimi bia se ye be pagya ya brabode ye si baabi. Now, Obroni can send say after attainance, there should be maintenance. Opani say, what to me, you know, who a ye jumadine, Emma bibe kurawa. And I say, what me nya baby, and I say, what me duru baby. Ye japadie bia. Dia can say, die kura no bet me akura. Maminka asembin kire medofo a o hweme na utie me e wo SOMPA TV and SOMPA 93.1 FM so say 99.9% of nipa bi a mu di wachi ene wonnam no ye die kura wonti ene bi mo ne wonnam se wo mpo no ye sana brabote em say de me kan no wantini yi me say enkrofobia omu praise wo no enkrofobia omu pejawo edi wachi ane wo kone wo ba no 99.9% of a bimo de kura wonti no mu di wachi. You will be relevant when they enjoy from you. I don't think I make katra wa no paise hweye na die kura wo na ema wo ankasa wo ye wo no emfiri wonsa. Ade ema mate bi frɛ driver bi sɛ master ɛyɛ sɛ ɔte car no ho on a drive car no sɛ car no free hɔ a ɔyɛ just a driver. Me dɔfo di owa bro na ɛwɔ nkukɔ kakra wutimi toma obi die nti na odi wachi o ɔpani adwuma no a woda no no ɛfrɛ manager no we CEO no eno nti na wo subordinate no mu di wachi no hwe na nka ge bi no a okrokro sa no sister na ka omua de kana no oya pa o ba sua osua dwuma firi wo nsam epeso osua bibi firi wo ho no eno nti na wa submit ama wo sa no anopai emma de kura wo nim firi wo nsa hwe awade na wo na wo yire tiase no bema utimi kobe no ebo akonhuma ne nti no eno na mo ntimi ne sa respect no afiri wo yire ho me ka no kura kire so ugitumo so wonyintumo no kura na me ka kire wo no wo de mo adwuma mfiri wo nsa na ma oba ne nhase ya se wo ba konhuma fo na wotwe mienu to bosome se buo ne ani di ekura wo no obekoso de sama wo a hwia na nka wo kura de ye hwese de wutipa siti a ho minu aba bi na ka na san wo se ye kofi be ma de unisika wo nya nika wo be ka no kura kire wo eye de kura wontia hwe wutimi didima efiefuo bi die nti no na wokɔ okuro ketwa mu a o mutimi so saa no ya na akanfo bu bebe se kuntunu hwan a ne nchi na ekɔ na se kuntunu ehwan na se anyina mu a ye didi na tem opani adiketwa bi a wutimi ya ema wo sanga wurum bi a wutim wo kumase ha no woda so timo no me pacho hweye na sade na mfiri wonsa na brabo na nkwan koduru se wo se wo kwakurase ene wo nuam wo mote samfo aduam eti bojare eti atima nyinasin ekopre da ho bra owure be fo ho mami
gade kakra bi a woton a etimi de aduane kakra si wo table so no hweye na mfiri won sa o na koba se e wo se wo de o mafiri kumase ha ene wo nua ba bi na oti wakura ase wo no kotena atani o mo pa di wo no om de be di wo ba na bi be kan ano na me ka tere wo no hweye na de kura wa mfiri won sa bema papa bi a wanya no a eno nti ebi wo de nsem a apagya wo babasia wani monyam no ma me brɛ ho ase na tena wade na se na sabe mani free wonsa hey na ukotena ukuro ketuwa mu hono a sɛde ebedi watem sɛ wokɔ awade no wasa ba fie no ɛbɛyɛ onwanwa anopai wo bi hweme etie mi wo so because wo hwehwan papa wo hia kane nya yo hia kane nya ya no hia kire na mmɔbro Mr. Shaye na de kura wo na mfiri wonsa obi ne wosrenne de kura wo ntia ada na wo ya ma obi akeka nsem bia ma de kura wo firi wonsa ye obi ho nya baifu nanso na no asem kwa be ma de kura wo firi wonsa medofo be ye mobbo anopai Mr. Shaye na de kura wo mfiri wonsa. You will be relevant when they enjoy from you. Afedientia. Ne nipa nyina ba wonche ne be free wonsa no, obe place call. Kaka just why busy. SOMPA FM. Anopo obi pejai pa. What tough from hweme. Usu. Wa na nwene so betimi ahwe agusa. Obi diye enso ne watofom na mebusa se nkrofo no mu di wachi no mo wa henefa hwana brabantu amfa wankɔ ba bi ani se wokɔ ne nipa ne nkom wo buo ne ani die ma ho no o ma mu wanimtia hweye na die kura wa mfiri wonsa mese so ba wo so banwea mu eye de obetimi bia so obetimi maintain de wo abepacho maintain de wo se ba ko pese kura na aka wo nsem na wo su wo di ya wa mepacho maintain baby wo ba brabo na dunu se wontimi nkɔ wani mu amepacho ensa wachi no obi pe wo hwa wada pa anopemi ka say obi akai said you pagya ya what tofom ne nipa nyina sinada patwe na meka ho asama kire no me say you will be relevant when they enjoy from you wo so beba mfaso ama wo abra mu dide wo nsam enti hweye na de kura wa mfiri wo nsa enkoma me no bedi na no paya no hweye na de kura wa mfiri wo nsa mame ade ma wo ye wo no hwe na mfiri wo nsa wate de ma ye boldin se doctor setadu no hwe na mfiri wo nsa ade ma ye boldin se King George no me pa cho wo ma me yi papa woni na ho na mfiri wo nsa bibi ntin wo bi bɔ me din Kofi IBJ Beba twa me mani mfiri mensa efiri mensa maye mobbo ano ne be ka kire o boy we na nyewura na oye adwuma o SOMPA TV no ode hwese ukura ka na o ka be sei na anase bia wo ye maintenance bi o ka ho na be na wotwe woni nyina fotrotro ye won krofo bi ho anopa na ya na o kwa adwuma mo frɛ wo no so be mo lift ngino mo frɛ wo adad ye kro be free won sa no na be hu the true people me kasem bi atero ewiase wo bia no ai me so bia no wo bia de interest na nam na da samba to no e na be hu no enkomoi me pesa wo join me 0551931931 0548 931931 Mesi Sheye
na de kura wa mfiri wonsa na de kura wo firi wonsa maame papa opeye mobo ehona bema bi wo ho a oyire kura timi hwa wo katremaso se miwura asa wo katremaso aye kokko dodo asa bibi tale wo katremaso maame ntema wo timi de brush ni twitwi wo sinyina ma wo opani ade be hia wo no o kasa gu yire so baka kire so apatashi kura gi wanum dodo hweye na de kura wa mfiri wonsa madofo bi aba homa no so enkomo ye be ko part 2 medofo be ni anopai. Good morning, everyday. That's an answer, sir. Nyankopo adumo. And I don't want for political situation. Nyankopo nsha. Me mama ofri akra ni wo ho. Started when the person was near them. Na de macho. Seri dia boko anopa me si hweye na de kura wa mfiri wonsa. That's the no etsi matcham so na de se ne kasa. Everyday. Mutia uki ni na likucha ne mo pentanto. Etodoni wo yes kaka kansi kuchana na fili na for beki nije me ko boka afidi de ni di ya omwa no mbe me no ye beki no na chiwo mo shikana me de behind dampu na mi ya it is fear me too free in fear me sa ena me sa ko tiwa no ko ta me chofe freno we want to this is one engineer of the cinema. Sharon Fabucho, ye tissue on the boat news, she was sister the king woman of Cassin, I was a bra or Saudi and bra. And probably that would be necessary. No, yeah. If no custom is being fear one of the Sophia, she said, the name is not ticket or crank. Because sometimes you feel that the other follow what check the phone come up. If you have another message, we can tell the way you because the shit on coin. So I will be did. It's you looking at some many parts to me. And you'll be a bill beyond a person. Debbie, and the other yeah, dear, the other coming in the room of the phone and the other is still. She need to be able to and it's mission into my I mean, come. I mean, come. Be beyond the one thing. Yamin, so. She answer Ufra Bruchiri by and one. A bruni well, who by and Corofobia Gina Ufie Quano be GB. But the day ya ball by, you know, ya 2 din. A fro bogaminema my boga is in so. Shaye na de kura wa mfiri wonsa. Hello. Baba. Opening. Asunjuen kan enkanu akenken ye no paisi de bram. Asunjuen kan so. Le pa choba kwa me mo kuni adidona fon original Nigeria de contract papa. Hey, ahadi emi hu ha no paida. Baba ni kwa zembe radidia bro no. Ade mayo no. Yes di 2019 firo. And that is papa na wo ya na nsenke ya de say also part 1 we have a part 2 part 3 part 4 na say you move no because that's right e ka ko di nito ye na de kura wa improve so papa mi abi kai na duma say na kutata so de tere na for sure no na me nyon ku ku shi ni se me to na am say papa e say eno me ni pa fa mu sa me ni wo ne krisha be kan no dru na ade ba kwa me say futu ade maye no bu ye be matitiri ko be ma waduma se apa uti esiti so no ebiso jeti so kwa sem se me ma se dia no pomba sorry amo ye ma ye ti tampesi mo no ma na request you dabi efie ye ntia bi woni se ntia bo da dabi ni ya tatu fo akwasi papa ni ade ade a asa se kubutu bi da se se eme se bi kutawa ni ye ne kitu ni mo amen amen ababa wa ene sebi wo mpoku ya gina so wa ho utimi koba no ntina abrantie bi sebi wo na kono eba no wo hwehwe wachiri kwan o de emwani na ho na masabe tibon koso bi manyimu nwane nko ho na behu se ewi ase yeto dokuna ya gishuto
abra unufu atwintwam no obi afanya hwe bibibi ne kura wontin na bema di wachi saa no hweye midofo be ni anopai. Hello, Abide. Good morning. Good morning, Papa. Bacho okasa no wachiri afidie bi nso ben otwe ho free ho mame. Bacho Benio, but I can feel so ame. Aja. Mami ntie ono pai. That's the plan na me can. The crowd na influencer. That's the plan. Oh, eja homa ni nimwa no mami. Na homa ni nimwa no kra. Facha me. Eja sa frɛ. Hello. Hello. Bacho udini baby ya okasa free papa. Bacho me free andum. Me yamen kwari. Mami ntie wa no pay. Ana pay de esema won kan de. Ata SOMPA papa. Ana pay. Waka peje nsem ya ba ma. Enyango. Mami ntie o. Ana se wo obi a amanfo ni mu. At the moment wo shire bi ya furu sano. Bi ani mu bi. Dabi. Na ikitaka na kra. O fi akra ba se dia amanfo di we se o anton bayra me. There's a 3 years today in question. We are quampum flowda. No, because they were at the same camp. The income of okay, the fan of the pump. No correct. The papa. Papa. Hello. Hello. Mami na to say. Boko udini baby a okasa free. Okay, mami ntie wa no ve. Na the woman come. I don't know Me pacho to bo ase mami. Dane hu yi kakra bi na mafo no emfi wa no kakra na me nti won kan yi. Me say Okay. Every Sunday, dear. Okay. Also, meet him behind. You know, the one is standing. When I say, in the minister, in some of the agenda will be the catching is a damn minister to be shrimp in tea. And that's how my yes, I've been. I'm from two bed beyond that. So they are that you are the phone man. Many bedges. No, I didn't say, Nyamishra opi. Hello, me don't fubeni. The patrol, we do the investigation. As someone I'm more come we get down 40. The patrol. Meet you, pa. I don't for me to take a free a classroom. Okay. We do the investigation. First year, man. Now, Madame 40. The TV. But they say, my own not happy. I didn't mean some. I didn't mean some. And now I'm in a session in the key. This year, no more diplomacy now, but I never talk. Okay, and I'm successful. I'm some catching hotel. Then me young coupon with that. But I'm a show, maybe. But I'm a show of a system. So. Nyamishra, made production line me to so. The mammy and I'm the pump fire baby. But your number no set a post on the toilet, and from a 2 years not that. So much information. Mammy, Mammy, thank you. made the production line be better so. Bomordia fa na frame. Why? That's where I'm pato. Aha, bakubi 26 ni chato. I know my new here. I am up for. She. Kafra wati. I am up for papa. In a name come. The unity. When the talk.
Kama kuma toya. Kama kuma toya. Me say se nunti na nipa bu dia. Hwe ye na mfiri wonsa. Oh dear. Hello. Hello. Upacho udini baby a okasa free. So good morning. Good morning, sir. From Okay, mami ntie wa no pay. Okay, ma oneso kakra ma me why? Oh, antimi anyina homa no so. Kwasiara no padru se da no homa na ahitisa. Hello. Hello. Macho udini baby a okasa free. Macho me kata free break. Okay, udini say papa. Steve, mami ntie wa no pay. Oh, Steven so antimi anyina so. Mfancha me homa na ha dwen. Wow. Hello. 0551931931 Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, brother. Good morning, open kese na te say. Your call. Okay, but odini baby a okasa free. That's always free kwa mo. Samba data. Right kwa friend. Okay, baba mami ntie wa no pay. Yeah, but I didn't know fuchi. Na hena and so in Canada in the class and papa. Okay. And the never go out so we name wow but look as away. That's no fuchi. The program that we make sure I have a the banana manner you must go crown and normal. I know what you what. You know, for you be my dear. The team of papa. Nyankupo Israel. On come to Yaminka. Anapenchi asun konkoma miankasa minua ofosio bema. Menene ya ne din krado kono. Ofosio minisa no pe o asante mampo. Nyankupo Israel. On sharpie. Hello. Hello. Hey, na de mema nko na free. Udini baby a okasa free. Okay, mami ntie wa no pay. Ano pay wakasa pa Nyami nshira won so. Asana wo kan wo mpra. Sa Atome. mami ntie. Me sedema misu. Oh. Ena me ye adwuma. Akoni twie me kaye. Ene ko fa gidi. Bawo ba ko mi se dia bawo ba ko de ni da fom. Ko fa ne shege no fe ne ba. Ma ko ni de class 3. Si ni ma sha se basa no afre bo ni akwan ko paso me fa no. Man be fa ko na ko yi. O fa ko na ko yi ni adwuma me ti fie. Awo no ko a onya aka ba me yi na tem. Ni na tem ene maro fo emistin ene sio kata wakasa achei ya apa mafangu mu ni sio ko tiase ni ko no tiase Yeah. na be sai ya na me ni sio para anopai Ya mi sure so. Erade besa peja wate. amen. You'll be relevant when they enjoy from you. Also, won faso ma wo mo. Wabra wo mdidi wo nsem. Nti me pa chew. Bra, sister, me snow. Hweye pa na di kura wo no. Emfiri wo nsa. Obeye mobo. Obi odi ani di ma wo sa no. Di kura wo ntia wo. Efiri wo nsa na abehu ni true colors. Ba me mpese sa de ne beto. Hweye pa. Hello. Hello, good morning. Good morning. Udini baby. Bacha Roland me kasa free but of Norton. Hey Roland net say. Na me adumo. Wow.
Waka Samu. Sir. Oh, Roland Altiato. And then the idea na human right, openi bi unfa be dwumade e ni agro. E fra openi Rocky, we ye car dealer. Ewo State Boys. Me no wife na kwa sorry. Anopai me chiao stronko kwa so pa. Kwasiada no padru unfa ye dwumade e ni agro. Mama fa last caller na. Hello. 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 Good morning. Good morning. Pacho udini baby a okasa free. Pacho me do buy am from free from them go so me. Okay, obaya o na o me last caller why? E pacho nyame sira mo ni asem amoka. Na ye madam fu papa and the media ko ho e. En nyame wo ye ni. O wa na do bo mo na be sa. E wa da woro ma ye ya ko mpa ye de e mami. Mate. Nyame nhyira o pa. Ya no be si na asomasi dome. Na asomasi dome. Me ya na emesre. Uti a ese kofia BJT we sar. Hwa na do. Me si 99% of nipa omu ne onam, omu di wachi. 99% no rano 0.9. E di kura untia. Ye wo course bi o ha me. E ba me phone so a SOMPA ha me tintia. Me free house akọ na ma phone so piem. Eno na mpese Ken George, ya na me pese me bie ni pani woni ma bi mo. Me I talk about realities. E ade e wo ho e beto. Yeah. Upompo e besi. Yeah. Jitum se enipa bi edi wachi no. Bro na ekura won nsam na wo peteno nti na nkokọ no sawo. Na sabio ebro ni won nsam a akokọ o enipa adamfo. Etuo ekuro entu a. O se wansra ene wo kan. Yeah. Na se ebomodin na etu na obehu wansra esawo. That's right. Ya beka konkode ho asem. Mesin komo we me de part 2 beba. Me di agro course na eba me so na hwe Secret of Life no kremba. But I will see a could komo the Secret of Life. Doctor said to do mo akwaba. Yeah, yeah. Doc, na ho te say. Chris Odum me hu ye pa. Me tim say yedin komo e wuti ho din. Doc hwe ye na de kura wan firi unsa. Asem na kan abom pisa. Doc, unim say enye adwumjumadi a udi a obi mfa anya hwe. David. Oni mo kura. Ba so oyare otimi ba wa hye enya ya de sentino ene wo so abamfa so. Sir. Eno na me catch us a dog mesre wo. Hweye. Na de kura wo na mfiri wo nsa. Nkre. Ha, message we dey anodin. De kura wo mfiri wo nsa ho. Enti Samson ebra ye tutu Samson ni na Samson ko sada. Enti Samson na onye bibi mane man pen. No ayama bloso. Ne ba ne se ne yetwa na da pai. Nenso Samson no an yehu no. Nipa nti. Obehwe ase. Oba na chi e wa brabom. Kai. Oni nyame ntam tete. Nenso Samson na hwe ase nyina mu no. Anidaso bi nso pie. Okay. Because an empire or no wu or radi and coming and fra and mammy moon frasa mumu yefui. Sumra no wu and mammy wu and frasa mumu yefui. Yamaji ne cradie. Nansu minim so body and so Emma non fra samumu yefo no da sana sema ye can no paitie. Okay. Doc. We have seen the mighty ones fall. And then maybe 2 for say she na the crowd and influence awate. If you say be mobo, e bia na wani ma ho so. Me sin komo we part 2 beba. Obi o ha the crowd wo de ye masem. Wo de yakohisem. Wo de man influence. Me ne wo kasa sisi ya be ma bia tofom. Imu say ompana for no we.
Doc, yeni nkomo. Ene nkomodi ofie ha ho. Kese pa. Ene abusua catch obi na obi nsan join here. Ene mpese yen nkomo aye di no o comments whatever fa Facebook SOMPA 93.1 FM and I say YouTube making kayama doc na asembia opese obusa doc bia no oyiwa no doc ene mpese ye di mango ehun nkomo ya na no mbeka se amango eno hun nkomo na mepese ye di na mpese ubowram kakra mame doc mango eso wonfaso bi ema enipa da sani na mango krampo no ehin fa ne free bae kwan be so ne fa so nya mango yo me da se wo akwanya yim amango anase mango bi nkura ka na mango eso wo mfaso pa wow edi boa enipa na kwaya ye fa so nya amango no sa history ne history a de pa yi wow na emu nsuso asete no nsuso edin na amango no efri India. Okay. India na nipa oma ye hunu se amango yedi a eyeye no. Sa nipa no ye freno Buddha. Buddha anase di ode Buddhism ebaye no. Doc, fruit ya kan bi na da so yi. Me pa chan. We ni mango no. Me pa chan. Okay, you be ho no hu mango da. Enti di ode Buddhism ebaye ewiase no. Gatama Buddha. Ono na ma ye hu se amango se widi a eyeye. Okay. Na sa Buddha yi ekwaye fa so wo no ene na brabo no. Ono so ebeye nipa kese nti woko India mu a said a Christopher ye hunu Yesu no. Okay. Sana Buddhism for so efa no. Aha. Na India hono mo no. Ane ye wo no ebra ye wo no. Omo no na omame enso efrimu enti omame wo eye Buddha no ana omame no efrimu ewuye na secret na ewo ni se na maame no omame no watatena amanguduase amanguduase pa na sa Buddha yi maame na wata etena enti owuye no mi fan se eye Buddha anase Buddha no meka se wo kana religion mu Buddhism panyini sine Christianity. Okay. A by over 500 years ansana Yesu Kristo ye be wono. Enti Buddhism panyini sine Christianity. Okay. Enti satam no ni eni amango enti abofra no hia asese wo nyini no. Me nka osuni mu senchene a woye na mu amango no aho asem na ye kan. Okay. Enti o nyini no obete se ye wo no na o maame wuye enti no maame nso so etatena amanwo ase enti na brabo ni nyina no na enuase na otai etena wow enti okwati no tatena amanwo no ase enti amanwo eso bre edue amanwo sha asese eti enti etito ho no na ofa bi ana waka ano na Buddha na nso so no wanum no foda o maame wuye asatam nti no mo hwe no wanum no foda. Okay. Nti waka no wonum ye no na ye ne de nti wono na ma India fo no hunu se ye di amango nti no waka ano no se amango no na no etie no aha nti waka no wafe ana waka se menum no foda mo se ye wo me anum no foda na we di manya no fo a menum se de ye kan amango no na ye fin. Wow. Enti India for no efre amango that time no manga. Wow. Manga. Enti mano ejina homa mother. Ana gano so breast. Okay. Me maame no fo. Enti me no for that enso se die me no for. Okay. Ana be manga. Enti etwa so ema Arab for so buy echi na omokope amango ni bi ewo India hono e dey spread ye meka no say Arab area no na edidi mu no na ebi ba Africa na eba Africa no eba Ethiopia AD 300 in fact Yesu eba koye no 300 years ana
amango no bi ba Ethiopia ne East Africa honom na twas wa West Africa hanom no de eba han Portuguese for na edibai West Africa na Europe ankasa de Portuguese for no na esako India de amango ko Europe okay nto omoko ye na edin no so fa edin manga no ade koy nti Portuguese for ba Africa no so a omde amango no ba na omka no manga but eko Europe no ana eye English for no kan oman kan manga ana omka kan mango wow ana eba Ghana West Africa hanom no eba ha acheyi na West Africa ba bia mango dinka ba ye Senegal okay yenia Senegal ya no ana amango no edinkai eba ansana ebi ba Ghana na hana amango ba hanum 16th century timi fan say over 400 years nti eba ye na mango no ana ye kan amango no na say Ghana for the year kan on say a word bia na kan say the ma kasa dos say word no omo abdotia omo ntimi kan original na ayi bi matahu bi abeba okay tisa na ma kasa e develop enti a mango no ana omo kan say amango ana ebeye amango enti Buddha ana a discover amango say yedia eyi okay enti na satan no won say ene kurampo no amango won say yedia ye fia no ene na say ya na ye twitwa yeah but amango pa de kwa ye faso di no say ye fia no nti wo fia no na wo no ete say wo no fo dog na Ghana ha ngasa no why na de mango no ba Ghana Portuguese okay Portugal for no ana o mo de ba Ghana han all right no mo de ba no mo sha say dua no coastal areas asana efroba esroha me de baby anam ye interested e wo ade bi e be di hu nkomo ye the secret I want ya no mango secret bi kase pa ana ebura me ebi wo gidie bi se udua mango wo efia enye amango ma sunsumoni ni ade entisa na de etie ni se nature mu no amango won se edua ehome carbon dioxide yeah ene nipa anase mo anso ehome oxygen enti amango produce carbon dioxide okay na produce oxygen na eduru se so a amango so brain edu egu enhyirani no ne oxygen no entimi mabim ne oxygen energy na ema no ede eso entimi produce oxygen no enti na ma carbon no na eba enti se carbon dioxide no eba na sa amango esi ufi a obeda na muntum echiw enti wan hwe abeka se abaifo enti se atiefo be hye nso a efi amango etasim na amuntum taa wo fie ho wan hwe abeka se efi wura na se efi ho no na sunsum bi ewo enye sunsum bia dabi amango no ewo senka oma oxygen ma utimi ehome kama no afi ebeso enti na ho odi ni ewo se odi home ne carbon dioxide no de beba okay enti mo na awon so home na ama home no ayese de AC no e se oxygen intimi ma kese na ama waye mintimrim o se efie we de ebia efie wura na se efie sunsumboni bitia dabi ebia na amango no esi enti enua bebre sana ni cha no esiti enti ye won krase no sa anadwo wonam ewuremu a ubeduru ba bi na ehwa ye hyehye ewuremu no enuenue no ubeduru ba bi dua bi hu na edua no ho ayehye yeah edua no was a produce oxygen when timi yenti carbon dioxide ewo ho ntina ama ho no ayehye enye bayi enye se bia tumi bi ene ho ntina eho ne ayehye wow nti amango secret no ebi eno no ana afin so no amango yedi a yeni amango enum su se wudi amango wie ya yeta di wie na wanum nsu eye poison ubenya nkasemu yare na emom se bi amango no ubetimi abrande ani nsu okay awo brande a wotipinti di nsu efra na wanum eno so de enya wo hwe na emom se wadi amango no raw na achiri ubanum nsu aguso no de eye poison wow
enti yanhye no nso even kuranya among fruit with me brandy udinsu brandy fruit bia eyo okay but say with the fruit no ko awie na ba no nsu a abaye poison ubenya ehaw just say it take you about 30 to 45 minutes and sana one nsu na onu didi ya tedi fruit bebre anka no ne ade odi wie ya na o say no nsu aguso o ha ni padua no ubenya ehun sinsanso. Wow. Dog, then share the health benefits of mango. Mango, a sayare maku 200. Hey. You say free na habai so a copim nedriani eson. Na secret view say on say a mango. What a chana banuma na ba no uchemu a white. If you are na abuavi esim. If you are na netie ewum. Among wabano, Jare Sano, Jare Kese cancer, kidney problem. Wow, ne diabetes among wabano, the same white no. A sayare pa esne among Duan and Bibia. Wow, na a quiet fast so aboano etim kushimno. A min can a mystery. Wow, Ewo honum. Eti amangono. Eye aduru kese pa na habai no ebua so bi wo aya high cholesterol we use amango na bana na habai no etimi boa no na bana no so no so bi ewo koko bi so a ni na utimi diye e ma no ko ni hini ni so eye aduru pa nti amango de efi na habai so kopim ni hini so na aduane ni bibia no eye aduru a ede boa enipadua. Okay. Doc, Yemura Aiko Herbal Center kakra na yinkodi enkomo doctor we nkwana mabono SDF D4 wo hwe niema we a o kyerɛkyerɛ ono de nature ɛho niema ɛna odi edi ni dwuma. Doc yenko Aiko Herbal Center kakra. Aiko Herbal Center nyame edi nkunim ɛwɔ yaso ye obia obeba ho bia no so onim ni date of birth sami kase ya na ne ho atono se unimu a no nkyerɛ sɛ yɛntimi nsa oyare unimu kura unimu ɛda yewo se unimu ɛda yewo won so a ayaresa ne wo na no kura meka ne sɛ unimu date of birth o yare no se na wotwe ne bɛkɔ a wo a unimu no ebetimi atake 2 weeks enti date of birth no unya kan ya meka kyerɛ sɛ o aduane wei ɛyɛ ameni na emum tadi aduane wei enti wunya aduro no so nom ɛka ho no a ne de ayaresa no ebrel enti di owo nkasemu yare Aiko Herbal Center oba ne ho etono die owo yefunu problem ulcer eni ade ani ne na wonfa na ni nkire Aiko Herbal Center ya so yare bia epilepsy amango a make nkre epilepsy edru obi a owo form yare amango etimi eyen sa nsusu na yede enuro bi aba adwamanso na enuro no ebi ba akoni eye Aiko man eye emema dura eboa emema titru eye mon incentrofo wo transia echa media work for na eta ham wonum Aiko man ebema usisimu aye ni sisi yare da so no ebe free oso sa na driver for tira for ene akuafo a omo do a omo sisi ye won ya no eye emema duro nso be ma bia na ho odin ewo empemu ayemre no ene ne na onhwehwe Aiko man bi say edin Aiko Herbal no eye aduro we na ema minyaye awarefo bia na nkoma ware eya agu na omuko hu sofo bi na sofo no ewo askware mampon oma awarefo no bre me ma omnum aduro we yare no na say problem na no face na no timini ne yire na no ko ye no omba ya no so doctor yema Aiko. That's right. And I'm the to so Aiko Herbal enti aduro we say de bema biara wo say owo emema same problem no. That's right. And na wunya no Aiko man bi samson na ye wo fratuke ebustu immune system enti aduro we na onum poison kura wungu fratuke wow onum poison ya wungu on say IBJ yensu ye wagana ha essay enti enya say asay kura ha asay
enam chemicals ye na omodi ye good ni niam nti awura asase ni empo ye nuane a ye die no emwaye enti fratoke wonyare kra na ewo se wutimi enum bie onum a nka acha kra na wo se wo de wo mpene num kra na ke ba busumini no wasa num biem ese poison bia awura ni padua we de yare ahodo bebre wo no ebetwe afri emu ama na infection ene obi a wo asthma titru asthma onum a etimi eboa no fratoke esa yare ahoro pi ana yewo fratomy adrowi obi a nafu eson sese afukase yemfa anya hwe wo Ghana ha bim ebimu beje adroyi edi tukwai ko amanone woti Ghana ha mfikyire ya wo kumase ya todroyi a wo se wonto fratomy onum a ebema wafunu sede so bia atwe sede sade no aba woni padua ma wo cholesterol akosro no fratomy adrowi se no onum ya eye powder di hia ne se wodi nsuhie ebeye onum a ebeboa ma wafunu atwe aye kama enti fa wani ekre Herbal shop bia ubenya fratoke ani ayiku man but eye fratomy die yankasa de ofre a baby a ohye bia ye de aduru no ebetwa wo ehon ye number ye di dwuma no ye 0557 285077 0557 285077 number ba ko e ka ho so ye 0276 070704 0276 070704 abuakwa sepase besiase junction no afa besiase kwa no so hwa ehon mo na yasoye ewo oba betuma beje drone bi akoton na abije mpacho mede eba na wie no obi wo ha wo wachiri opedro ni bi wontimi makuma se ha anaso wontimi maso ye emeto se wo enkraman mu a for wani kire tribe of Judah omo Carnation main market na anim ho a ho na tribe of Judah Herbal omo ana enkraman mu ho a so no China natural Herbal shop China natural Herbal shop omo so abeka part abotre junction eho okọ ho a dodo bi apebia ubenya bi atu ewo ho no takrade fo nso mfa omo ani kire mensa okọ mensa ubenya bi ato wo kekus nso so akọ pena Herbal eho nso ubenya bi ato kaso anso na wo nso so a sofumami Elizabeth ubom road no so ha ana ono so ni shop no ewo okọ ho a ubenya bi nso ato dunkwafo nko Anastasia pharmacy takwa uwas abibiduro efie bogoso figo Herbal sunyani Mose pharmacy sanso so na bechim so Joe Pala tachima fo nko abibiduro depot sanso na wo wanchin so a Shalom Herbal baby ani for enko ofakisi drug store sehwiyo so nko baby ani for enko ofa Mr. Kofi sorry Mr. Kofi ana sehwiyo so for enko ofakisi Koforidi aso Gapson pharmacy Ashanti region had e ofremi a baby a wo bia obenya bi ato oboase ye Smart Herbal Asante Mampon nso so ye eye sewa Herbal ana kono so ye Chico Herbal neda obi biara asen right Dr. Setadu ena otenin kan se ode the secret of life no ebre ye no me pa chow pusudok enhoma e was 0557 285077 0557 285077 and I says 0276 070704 eye ebuakwa sepase besiase junction e hona obehu Dr. Set Adu me ba chow ene ye be din komo na eye nkomo kitwe bi question bi na mbebusa wo right na me busa wo say bema na onene wa wade mu no oba na onene wa wade mu no se bibi nti anase wunya akwanya ba wiase bie mu a ka obepe se sa bema no nanka oba be ware no ana sa bema nanka no betena
And I economy, you know. I cowbepe. Chemadi Cruntia. A brantia na worried and Bemana worried, Bemana only 2 and a mono. Cowbepe se ubese shiani beam senka obewarano. You be a honsua. Sakwe and a sababa way ya. And what friend is so ye and a ukuni. So baby, I see beam pa. Oye nsu anka won sano nom won sane bi nom eyedie bentia mayeni nkomo King George ye obi o hwa sanya bema ohia no a kanabra baye basa yes ye obi o hwa enye oba bi oba wakwan mu a ka wo mema yokora animu anopai brana bedi hu nkomo kire me yesua de obi nso bema bi okofa na mana bra bo hwinhwan wa tofom wa nye ye biem ana na bema bi nso gina so pa ababa wa bi okoware no di odini famu atete amane tese ye obi okora oba bi ade ho kan no keke wa siuda dam biem eno ho komo na yedi mesi se wunya akwanya ba wiase biemu a bema na won ne te no oba na won ne te no enka wo bepe se won ne betena biem ai ka mepe sab ne betena biem ayedi entia akwa no ababa wa no kame mpedani ma hwe biem eno nso yedi entia ma yeni nkomo yesua de na mekai wo se me nkomodie yin 21st clinic ene somasene yen ene the sciatica expert se wo yare oto ase atwetwen wo nankoko mu twetwen yade bia ye oyaw ewo nipaduam bia no mekanfo 21st clinic ede amaw kuma se ha ye wo ehwa overseas obo ase ye wo ho enkran nso ye wo ho ye wo sunyan sanso na ye wo techiman wode pusu number yi e wo 0540 311 311 0540 311 311 ofra baby a wo bia no wo se IBJC bra na intwaw massage pa anasa open machine treatment nso a 21st clinic e de ebema ene yedi mango ho nkomo me kanfu miso fruit drink e de amaw we eye mango fresh ene yedi aye sa miso fruit drink se obi ye party anasa obi ye event bi na se miso nka ho a me pa chaw event na wanye pusu Dr. Silas Nhoma e was 0246 270221 0246 270221 wakwaya adwuma bre oni padua na nsisi ne ho so uhia energy drink bi a ebema ho asisi wo so a 5G mixer ena me kamfo ede ma wo me pa cho gwara na wom grapes wom grapes fruit wom ginseng ewom na green tea enso ewom wo onnom miza 5G we a ebema wan kasa say yes oh yeah bema pusu ehoma e was 0246 270221 anopa mi nkomodie ne se abrantie bi no a won ne te no ene empuna wade nyina wo ho nyame kofi abije na me ba bebra bema bi a won na wo no ye obi okura mpo a won ni hia no bibi nti mantimi antena ebi okura ye wo mistake ese wakodi baabi ene bi nsususu wo ha enye wo mistake nso wakodi baabi na mebusa wo se esenka wo san ba wiase biem ana wunya akwanya biem a abrantia na wo ne te ababa wa na wo ne te no ka wo be pese ono na be ware ne biem ka wo be pese ono na no ne be hia biem se ane a mepacho eye dientia eye dabi nsusu a eye dientia mayeni nkomo yesua de anopay 0551931931 0548931931 obeba odin ana wo modin minister
IBJ. Ah, Nana one and Cransa. Mijinawa. Now what is Nana say? I remember about it. Nyanko Ponshirao. Code you say, I message you say, but I know where it is. And then Macono all out. You need to have to do. You have to be young with the Indiana and family life. And you yamin abo. Sir, Minister, I've got bonus open to get opinion. No, I send you a message. I say, Cecilia is all come the South Africa, with Sky, I'll call Galaja, which I could do. No correct. Yes, as you JD, the new son yet was reviewable. Which will be a bummer because of say, when you have a try a selection here. Empire the other boss open, Kuno open, and so one Casanoma, mental room got an engagement. That's right. I what General Casan and Kupodia to tea. Let a form of box on my box on Yajuma. My box because Bible dear or so a quenchao. Into the dinner to share bear manna. Mention a full day kitano. Nobody see our band, I mention a 2 day kitano. While an agino, no one and a two. And is Yamani baby, Abamabu, dear. And you walk about 20 times per hour. I know I'm account, the queen meaning. Ah, but I caught no be. Hello. Hello. Yes, dear. Yo, but Pejaonica Crama me why? I shall not tell. Mo. But I ran a diamond now. So you are so come away for an ACR. The Congo coming one place in summer. Ah. Aye. Ade. Wahome. Sir. And then I'm one new home, but oh, mammy, too. I know the boy and I was bringing treatment for the next room. She said, I don't know what I say. Or one channel. It's not over for them. I said, I'm saying, baby. Oh, they call you as enough of it now. They don't take the news and the power you are saying to be. Kafrawati. Mati. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Obebo Diana Modi. Mamintio. Bacho Pejaonica Cramento Cassani. What's his name? About my friend, so I'm from and that's the only farmer in the free assy. You use you can say, I'm from I'm from and free assy. Ah, Brady. You know about news right my second year. And then the try shame with my more time home. You do so, a man, ignore you, remember the coyage, my banana DJ. And now I could not be the cat within your mommy of a year, you might be back. I walk them, my me and a wedding. I had a wedding 4 years, and then for 3 years. Hey! Yes, sir. Who are you in a wedding 4 years? Yeah, and I'm not easy. Maybe I told Tobo, senior Tobo. Who are you in a wedding 4 years? No, no, ne Bema for Franco at 3 years. 3 years. Before. What because they are trying to do the food or can make an additional person and the president. Last year, 2023 year, and I'm going to say, Anna, the new friend, and I'm going to take 3 years. Now, I want to mark 4 years. Now, me pacho. Bema no ano ne wo yere nete no na onim se oba na wade ana mubusa no no Bema oni na ni no woni fani ni woni be na di do wu na the person dey do wan na friend
more than 4-5 times. I'm not a band of feedback. Extra them nothing, more for them nothing. But I don't need. Hey, is it a day we are seeing that Bruno? Now the thing is last you guys no. You can you decide you can Obama money can take the money. Obama should be. Come on. I'm not coming away here. I'm going to cry. My sister is in a young young. If you are not in the other way, I'm not away. I'm not away. It's a mark on the community. Oma Obano, me pacho, he? Akrani, bomodin so be DNA, why? Call it for DNA. Nebi Crampa, Yama Kren Kasa, whom be maybe Grananya Obano. Mr. Bomodin ye DNA, say, process now be fam no ntimia me wo SOMPA ha bra ana say me the production line be beto so frame na yeni hu nkomo e wo se wo ye DNA why ana dachi bi no wan kohwe obi ba na de ekoso ano no. Hello obeba odin ana wo ma odin ba so se me radio ani se mo to bo. Okay, radio ma min tie wa no pai. So, maybe you can entire court as I believe one or one. I'm investing more on one. DNT and our no one and car. Obesa, what they know. Or you're responsible man and castle. Nice. There's a new and some American family. Dear, you did inquiry, even me, let it do, let's check on one. Uncle Son. Obepasa, Obeboni Dean, Abona Baswana. If I told, I say a friend Rexford. Or Hefa. Or Ejira. Okay. Maybe your papa Rexford will be a young Ponchirano. Yeah. And I'm saying, come on, ye din on both sides. FM. Bemana on a tiano, Obana on a tiano, say, Kawu Quaba Bima, a certain I want what tonight and Ka Obepe. So on a nebetina Biman, nah, that can I mean tea. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. If I say from Roland, because I free battle, not strong. Roland, Mamintio. Minister. Papa. Me Obama name it one among the Siano. So me economy sat that bima, the person one and the fashion view. Because I dear all yema meno, although domino, any condition is unconditional love. Wow. They don't need our condition. The moment for condition in one or the Matiaco. So, but no, dear, and not some with unconditionally. So, dear, we seek our a drum be a plan. Now, on Fabino, now say, I'm offended free. It is a Matiaco. Namaste. Nyankupo Israel. Openi Roland Nedia no. Hello? 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 Me pacho show we dem say me man freche mano. Wow. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho obebo odin ana umbo odin. Mebo me din. Ye fame Mercy sap me trefi atuma gogo. Mami nti o ma me Mercy. Me pacho se dem ma me neneti no.
So we have to query and I say she be one. On one and person minutes. Mo. Mami, dientina, ono anenka, opese wunene sa chia biem. Me person minini chia biem, if we say. Bema wunene tia, or dinner was now ma was to G.O.C. Now what do you punto, or no Bema and Netla? Minini chia and I'm a college, let me with diploma. Now, so only the 2 me for the degree. If say no or game in punto. Of a summer come in Brabo, send a bay, I met me up one say, okay. In the Bema or dinner was all Mawa to jail. Sabem and me who cover you are on one of an veteran. Mo. The friend of Mr. Solomon Dankwa. Or watch Mago. On one of an veteran. Nessa, Mr. Solomon Dankwa, who feeling papa. Madame, Mr. Solomon Dankwa, who feeling oh. Miss feeling papa. That's right. Nipa, menene betna, atna, asa bi. Nyankopon sha no pe wati. So nsia I did. Bye. She. Ya obema bi wo ho a. Wo bo bra kra ade a wo yese obako anim no. Obekile wo. Mese bema no a wona ne tie no oba na wona ne tie no asetena wona wote no wo se wu akwa babiem na se wo san ware a wono na abeware no Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Good morning, Chairman. Udini be obo diana modin. Na bo mi di me de Gabi usu. Okay. Now ka se free hin Gabi. Me ka se free ka so a Congo Villa. Okay. Mami ntie wa no pen. Ano pe di na bo me ira ba so. Mo Ene fuku so. Wo ye ni bi a na se me wu ko ba bi mu a. There is no way no worry will be so far. Sir? The Janet Odro. Mami Janet Odro wa hefa. Our mention. Owo nche sisi a. Me no na ka tro. O David fa phone mama na me nkasa. Yo. Mami Janet. What Wow. Kan kranse sem bi kire no mame e. Kan odon sem bi kire mame. Oh. Wa frɛ ho man so. Hello. Me pacho obebo odin ana o mo odin. SOMPA FM. Bacho dano ho kakra me nam se wa homa ne nim wa me kra. Sai dano ho kakra me. Homa ne nim wa me kra. Bacho mesra wa sai frɛ me. Hello? Kevin Mr. Oberhe ahoma no me why? Right. She. Enkomo ya yedi no ho. Wo yesujani na utie mi a, mesra utie ni pa. Na what media make choice. Enyo bi tumu dududu. Ene sabi ni mpokua mu dududu keke. Ena wo de ebe choose no say o ye partner tie nsam no aye ka no. Hello? Good morning. Good morning, sir.
free so. Papa. Me ba cho what me nka? Ba cho ane me to ka ba. Okay, obeba odin na mo odin. Ba cho me mo. Mami nti wa no pay. So obegye me ne. We don pa. O don pa o. Pa. You are baby oh wow. Just one one and Kaubasa Chiaman. SOMPA FM. Wow. Line mun ye clear mama. Line mun ye clear mama. Cry. Hello. Yes, dear. Hello. Yeah, me too nka. Obeba odin na mo odin. Hello. Yeah, but o mentie wo ho wo afidie no ho. Twon fra afidie no yen kasa me tee nka. Me kasa Africa so ani nyano. Ma mentie wa no pai. O tie no ho. Mr. O fra me a na watwon ho afri television set no as a radio set no na ya bon komo ena yen komodie nyina ne se. Be ma na won ne te na na be ma na oba wa kwan mu no. Oba bi na won na wo no be ma na won ne ware oba na ne ware no se wu akwa babie mu a me pa cho wono an nka obesane na tena ana nka o yensuo kura nka ansane nom. SOMPA FM. Hello. Obeba odi na mame so se mampokuya na fin kwa mampokuya na bibia boko de so na medo mame ntie wa no pai na enta cho me so me de nka no na me se wa me wono na wo feel no wo ho se me that's right me do bacho edie na ekoso wo ne ntam nti a ono a ne nka obepese wo ne betena senka wuwu akwa babie mu a bacho ne nti a me pese ka me no la beta ne se ya yese nua I chefe wuwu ye no bi anka fa ware fo a wuwu ye te ho ase be a mistake ya no yonko aka hwe no sorry na yete na pacho be ma no your friend is saying pacho ya wade mai oben wana pacho o memesa anopa die me be say o kan odon nsem bi yemfa ne say owura ya wagiman o tieu anase o hwew die odon nsem na o ka kire na anopa yi pacho ne meka kire se me do aw wow na first case in so I should be sad to me papa ni abema sikani pa ofo bi hye no ho nipa no fa ni sika nye sika keto ane nyame mama o ya tofo nyame so san pejano nyame be pejano hey kabe yen kwa homa so hello obeba udin na mo udin good morning. Good morning. That is say. Obeba odi na ma odi. Felicia. Okay, Felicia mami ntio anopai. Kai. Aha. Tensiona. Aga men komuni ya wanta bitanka ko. Sa? Obeba na mo baba ako. Okay. Ona so ko ani mu tsada ba yenya me me ba no ana ko pa ya ka me kana o me ta ka tanganyo no o ga tamen ko ni me dia no me da na ta ni me bacho Brema no your friend is say fanidi tu dwana Brema no your friend is say fanidi tu dwana chia no mama why Did he say? Okay, no, what hefa?
Our he. Okay. Who feeling the power? That's what I say. Who feeling the power? We feeling the pain at all, Bangas. Nyago bo Israel. Na me busa say, Obani, di wo hwe mi. Na wutie mi. Enti o partner betimi afre abo abaso ana. Oh, shame. Ye King George, unim say ye wa warefo bi omo ehwe ye sisi ya. Be man person odum TV because and baby person of frepa e kadia ko ye otini jede ye no ba frema. Onse nkomo aye di watwi wani. Nti nipa na oware no oye wotamfo anase oye odan. Kevin obi aba homa no so ho. Obeba odin na o mo odin. Okay, say free Cape Coast. That's fine. Okay, obeba odin na say o mo odin. Doris. Okay, Doris, I mean tie one pay. But then I mean no ku bi ma masana wan. Obesa aware no wo ho. Because you know. Die enti na ka obesa aware no. Because you be option in Ukraine. Like I'll come up with you. Or even motivating speaker. My everything. That's my moment in the master. Ti say wo kwa babiem a ono an nka wo pe. Papa. Wo feeling wo ho. But Papa, Sa what the nanka. O donanka sa. Papa. Wasre. Wama wati wodo ase ankasa wo ho. Brother, mama mu fam newa, no bi so mu. Omo de me hia me nyame. Nti dem brother na o so mu no, am feel ankasa. Brother, wa mama ye nyim pankasa. Aw. Me yipo ko mo ko bi. Mpacho oben o. But there be. Na owo hefa. O abuna kwanta. Me bacho fani di tu dwana ka odon sem bi kire na mami anope. Oh, open na kwame. And say the Saddam catcher ni there. Not the year. Nazi na Doris. Listen mo dan. You dan. Ito wo na wa do yentin. Just wo. Dam not e. O feeling o. O check no. But I say. E check ne wa. Papa. Jacob Ojra. Mantime ke be kumbo munzumenda. Kai. Ya bisra wate. Obina antene dofo nka ontumi na no. Na o hweme tu tie me teachings. Na wada ne kakaya ma oyere. FM. No hwe. Wo hweme wo babasia. Wada ne kenkon ama okunu. Utie me teachings wo. Yo. Hello. Hello, Minister. Mami Veronier. Me patrone. Mami Tio, Veronica Fatchins. Sorry, your program, mo be about to say. Papa, no baby, I'm to one mami timo ni bebe. Kai. Yanko for some waters. Mate. Minister. Mami. Sanka, this is baby, I said, no man say she me kuna on. The answer that baby did me. Sir. Minister. Me back me just see another business so soon. My engineer sounds a bit on the side. And then a house. I don't know, do how many or by Yaman. Wow. She said, maybe I said, no man, she me to another honey. Nasa, who feeling wrong? Minister, no mama is not sure that. Wow. Oh, my mama, sure, doctor, active. Oh, my say. The big bar, I was so near but select. Now, we'll talk that and I said, a choir, that's not about the tone now.
Ofiadia enye bidi enko bidi ba edeba beto na so. Minister. Mame. Baby meka you could be a engineer sound na me be me friend sound. Ana dodo na friend engineer me sound friend daddy. Papa Eradi Yankupon slow baby a wo bia. Me don't be brave. If you makuma mina. Me do. I love you so much. Me do. Bye bye. If you hire do. Hey. Mami hello. Hello, Minister. Mami. Anapai Yamin Shramo. Nyami Shrawon so. Akwanya kese mo dia Maria sinipa nyina. No kwasam say my idea trust papa. Nyami Shraw. Remember this pata abaso body. Kai. Niku anya nkopon edene don me. Na de dia meka tren say nyame bo wi ase bi ma onjina ba di nchen me. Se nyame bo wi ase bi ma wanya dan. Obeni ya be man kra me na yire be twekora. Try, Mammy, try. What's in Yami Boria Sibima one day? Only baby, no change. My name is Friend Hong Kong. Nasa who could be a Bama crowd, one and a year by a day. It is what we Sir, or your banner, dear home. Who said you need to me describe? Wow. This other one in the moon, let me get that bar. Kwanya bema ne di akura ne be fa so enne Nyankopon ya dum akura na ko wie university amene wo kasai akura no sa me ko ni Ghana ha. Wow. Ye ni bio asese dia etena nu kura na o di ama akura no ene se do si ka de ban ne ho na me de kura ku me se ye wori ye ni ye nyawo e ba ni bi ma na se de wo si di akura na ti aka na ni ase. But my sister is so better or can't catch them. Yeah, a benny be no one. I will say super be woman. You are back, you be a man. I did. And then the same Yeneba. The crew crack run now for some send now buy our power. We are no in Bema. Could this a Bema or Yawareno? Say, you who said the missing cannon Sampa. Patrol, the name one. Bema no would don't know. Bema ne die chese odopa die se ka so odopa die nyamo fo odo ni bi mu nkan odo no mi se de odo no me do no an kata. Just say wo feeling no me yada no me mo le ku Bema da se meme nyina te se sa Bema we wo wi ase na obi kura ne tika so obi kura so ne step daughter da but me kupa kwanya meti me tu kwa kwata kwa de boko yejuma no ne akwa ne meti e da sorry e kwa o ja kwa ne faso no I believe na se kwa ya me ka te kwa no ka te kwa mi hu ade kwa ya message no mi tin akamani and so me kru gu so de me wa ne nchen e ba me say yire and me kopa but Bema no who ka say Bema no ben me pa so me kru be me pa fa phone man na ni nko ma ni nkomo Adi papa Nyankopon nhira wo wate amen me te wo voice cry wo se agume wo studio ha amen nyame onfa mfra dum nko adum wate amen me wo question ba ko pe ene bisa wo me ba so abi bisa edie pa na e motivate wa ama watimi ene maame ya tena ene obo abaso sei ewo afidie so because emema bi so te se wo a ye bie tum no wa wote abi ya o question a ubisa me na ka me wi ase nyina ne mema e wo wi ase nyina entie me na o mu tie me ye odo e wo we enye wo tan ena odo so enye abubu so wo do ba wow na wo do ba so a enye enye wo so wo do ono ne ho ade anase na buchina ya wo mema ni bebre ko fa wo ba ni ntiki asiese te edebi asie no na ko bibi ho ena wa bi je wo ni bibi mema no so do na ayese we hu we ya we ese no we
we everything and no na ya na man ko bi bisa na mum de wu ni ye na ya o se no fa me fie no na hu ni say we ya de ba ko kwa me be ya fi Nyankopon wo dia do me ni wow na me hwe ni e be ya se enso dia ma na be ye ni pa ko nso so pe e dia ma enti mi se mi anu mema odo enu e ka ho bia chemu anyame obebu ye e wo bra obetia na hini agwam no bu aten no aware enso e ka ho aware mu nsam opani Nyankopon sira wate ka tira mi so me yere e se this will you and the best mentem wow na nianom emma a mo so wa wadiem mo ma owu enti to mo ne mo yere ntem mo no ma no na mo to ma na ma no so bedomo na mo so ebe ya appreciate me Nyamisha mame no yere nkasa be 30 seconds hello Minya Brema. Mame opani gina won chen me pese wo ka wodon sem bi kire ne sesia bonidin na ka wodon sem bi kire no mame wate Eta show mate. Ilu atako fi akosan. Wachi ben bia ni wo wi ase. That's right. Ni ben bia ka wo na me pray Nyankopon se akoma pa wo de domino. Nyankopon se de wo si domino me so law sa. Akoma so die de wo hia die de Nyankopon wonye fama wate. Nyame mo ano ma confidence ne mame. E me nyame ma o hia ni ahokyere bi enka won hye ba bi da ma nyame fi wona ya seda. Nyame onkwada nyina mbi nyame pe chaw ne pa hye ne yeme nyina. Nyankopon hye na me dowa adowa pe ti ya ti yi. Mo nyame hira mo. Hwe ne fe. Hwe obi ti ho eko 1 year ni won kasa na yere kura ho da we ya wade kai Kevin me video bi na wo ho okay abusuam yen ko Daphne SOMPA amra ye ba ye beto ankomodie ne so me se ene be ma na won nete no wo ba na won nete se wuwu akwa babie mu a ko no na ne betena sai won no a eye die ntia Kevin, young comrade. SOMPA FM. Wasi any Diana Bani Afna Bani Sayadie Enunti Daphne Tebeti Yadin Sosia Naye Vinka na esaya de ti se nkonya ya de bi ti se stroke diabetes hypertension cancer enufuo mu die o baby ewo bia awututuo be ma wa ye mre wa pawo ubunsa wa yase stomach ulcer hepatitis B edupa panie ya de bia etu ase deku wonti yade ni nkabiem enti pebinum na yade na di wo ba nonumbio nenya wodi nenya pomdi no ye djuma bo awa busio ane wo my Ghana adwa gospel hima chiayenio na pebinum dasna batinu miria sayadio chiayenio na pebinum yade na di wo benti no definitely chiayenio this chiayenio na baby no definitely batino esayadio bibian way chiayenio na baby no yade na di wo benti no definitely amini ampa inu adofwe ampa bibenya wa free ade ampa mini wansa ampa free ade anti mi atukwan ampa free ade ade di wo ba somebody kwa ya dia to me and me ma o bi ansa ni na ne free ade dia yenio ne baby no definitely batino esayadio yenio ne baby no ya dia na di wo benti no definitely yanta
Okay. Abusia Daphne Empire bre enna yadru a yebetwetwe eho enkomo no na meka wo se ti ngonwaso yi eye ti a enei abase ebeyi nipa afri amane mu yade enti waboto yade enti wani da so asan me pacho yade enti anida so asan bomoden na tie nkomo ya me de brewe na ansa na no me pacho fa number we wo de ebi a wotika mu na wo tie me ebi a o hweme o frifie kura akọ me pusu ahoma obe pusu enie 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 0500 922 299 and I say 0244 941 097 and I pay me brother ni elmenchen Brian Mwakwaba yaja ibi but what I want to say Nyankopon adumpa and I pencil outfit ni me fepa oh me dasi bebre obi anso wa fepa wa onso wa heavy pa that's right is it definitely no me sorry no pa me fe ni agro David bia na eze na me wonhwe me ya no pa bia nwumre no pa nwumre me o teze o nom tea na utim say yes wan kasa no ni paduam no ejira na so wa filia kasa yeah bra me sure say ya na wonam bai da TV studio enkrofo frew editi ne ho nkomo sima kakra nkomo kakra obetimi adiafa de ekoso demands na eba de na ekoso yeah I be they say there me ndanya me ase say edrodi de me na monam tirime me de wo sawa ho oh I be just say adansi amafo di no unim se be ye bibi say yen sheda enkikambo mu na nke yembo no audio yembo no TV no na amafo ntie bi okay because adansi na too much oh me hu they say me hu baby me fan free and me fan wi enko wi osafo no so de ele Cote d'Ivoire for na some na de bia na ye kan ya de on say results about you almost start you and be dem ya say omo kasa na say emu nheda say omo kasa me nheda ntini ye ti so omo ko fo bia ba say ode oni me kan ana say what you say omo ka French omo ka bom bia say omo ka twi kakra na French be French na me nheda ye o part bi ho omo ti twi aha but on the French speaking country almost over the density ba pa the density ba pa especially what's for na omo de adunu bi ko mo so me catch na amanfo too much too much pa abi etimi no na sia na de manyankopon say ye dana se odi adu ya bedom say yemfam bo awiase nyina ne nipa ya ase enti no ye da nyame ase abi nyankopon hire obi bia abusua Daphne Sabati ena me ne wodi ho nkomo no ti nwanwaso ne nie ti a me maso a na mani agi kaka because resource a ye nya ofia hana no odin enne enkomo a me pesa me ne wodi eye enkomo se yade bi how wunya no aduro watu ho anamon waye de obetimi biada entimi nsa yade no kura mpo na bi ho a doctors entimi modin kire wo ema hunhunu se yade no ebi kura ni din di say because ayo mu bibie ho ye free bi MRI ye do wa shefidie mu ya ye de obetimi chese test ahodo bi e wo wiase bia no waye bi ebi mu kura de wo kwa doctor kura timi detect se hwi ni unipadua no
babusia wa wo hwe me na wutie me wo na wonim de ekoso oni paduam yesi bibi anyewo ba wankasa wotim se bibi yewo wo na me ne wo kasa no pan yade ne se wo din o se ni din o no me kanfo dafinal sabati e de amawo ye wa danse enti na me di aduro no ho danse a kire wo no me Kofi abije SOMPA ya na me wo o hwa me abehume me nko ba bia stomach ulcer for the me declare 7 days sa wo beto duro we na nkwa bra me ho baji usika na yade ne bi wo ho a sede uhunu ne pumasi brenti no aye wo se spiritual ye wo enhaba mabi wo dafinal sabati mu a empo yade ye spiritual no etu ase enti adan na wo tena ho ama yade aku wabra eduro nwanwaso yi nyame e de abre yen se yen vamoa nipa me friend the magical tea because eniema eduro we eye no ye wo yade bi okura ye kura mpo no ye nim se yade no etimisa nipa no beto duro no no wa frɛ se na yade we dame so asa mame de wiase aduro no dasani se wo ho a obroni frade bi se detox e wo se utimi detoxify your system no enuane a ye die ye lifestyle ene nsan ye nom ene ensu a asai ene enura ye di gu nuane so eduade ma ye ntino e wo se yetimi enya bibi koye nipadua mu a ekoyi chemical anase adeboni bi afri ye nipadua mu na timi am ye nya normal system mame enye sa wo yade enko na wo sa wo detoxify your system enuane nuro bi a ewo dafinal sabati mu no eyi chemicals any substance boni afri ye nipadua mu enti bomodin se wo yade o onyade o ubenya dafinal sabati bi now they detoxify your system and then person make cancer ho asem your breast cancer wo your skin cancer your bone cancer throat cancer and a blood cancer your myeloma cancer wo and a cervical cancer na tiemie your cancer ni bi wo a eno e hereditary everyone kasa wabusuam ebi wo dada and na wabe inherit se wupo se wumpo se nyame anye wadom am wanya dafinal sabati a me pacho cancer no ebi be yew because eye wo maame utresi wo maame abusuam a ebi wo ho empo obi wo ho papa abusuam sa yade ne bi wo ho enti probability se ebe yew no eye high mesra wo me kanfo dafinal sabati e de amaw se cancer no set den set sen enanuane bi a ye didi ema ye cancer ye wo foreign foods bi wo ha ye foreign processed sanro no enuane no enu bi ema ye cancer mesro cancer na sete sedien efia ha meme wo ho adansidie akwada bi na cancer ato ne nufumu dafinal sabati etimi asa enti wo throat cancer no me kanfo dafinal sabati e de amaw se bomodin na won sanka adroi bi me pacho wo yade bi a doctor say yekoye surgery wo de boy yade bi a ne din so e wo wiase kire me na me fa dafinal sabati ensa sa yade no enkrofo a edi adanse na nye adanse ketwa he yade bi wo ho a eno no me nheda mbobobo ni din because eno no esusama me but eno nche se adro ni ntimi nsa sa wo akoma mu hawo eno nti yekoye surgery mika say sika ye bodin kura unya me kanfo dafinal sabati e de amaw etwere na da wo ba so ada mo beko event papa bi ase no ho na koka na ho kogu mani mu ase dafinal sabati mesra wo ba tintuma gu me kire se wabodam edam no sa da no so sei mesra wada beje dafinal sabati fama no yade kwankro bia da onipadua so bia na duro minim yade entiminsa sa wakoma ye adwuma nko a dia ene ni da so ho pusu ahoman e wo 0500 922 299
0500 922 299 and that's 0244 941 097. Share a fertilizer hold a duaduane ne nti no bo cancer ho ban me power chew entwen ma cancer e meto no fu ansa entwen e ma unya skin cancer ansa me srew aduro ne nie because enuane atwa ho ahia ne sede nsuo yanomfo bi say nsuo no ye nyina ye at risk enti wo se unya daphne about tea now the detoxify your system no aduane a wudi a dachi bia koma o cancer no mesrew sia no kwan obroni say prevention is better than cure ene cancer tetara haban so because of enuane a ye di ne lifestyle binti daphne about tea adroi ne bo nya den me pa chow ma yemfa wonto tea ne so anopa a wo oda wada sorry no eno ane say wo be sati bi na wo de agunsu hye mu wo de kanum na mfra nanom yade bia how bia say wo ye diabetic say wo da pressure dro so ye obi kura wo insulin pane minimum bia wo insulin pane a wajai enam daphne about tinti me pacho say wo pressure say de ben me pacho bomodin na pusun human e was 0500 922 299 and that's 0244 941 097 me pacho edroi yento bi wo ba bia say daban new site eho e na obenya bi anase oba me nchen e wo SOMPA ha menya bi enso e de amaw mesraw se wontimi modin na wo se IBGT no medofo num tea kwa na ensa life threatening disease yade a ehunti no yade bi okra ye body kyerwa ungu yo but ehun ebekun pedophiles about tea adro he beji wa atrema pedophiles about tea bra me pa cho final words na abi me da wase pa wakani nyina ana cancer simi ana okay was a woman back who itafo no say na break pass so be dia dance you no say no breast cancer no of yinia dintino na me adom say wo ye okay they say wo ti won mo ye den bra na beji ti ni bi nanom ti keke na oyi wono pani anwuma no pani anwumre bibia be fine abiji yana yan santon bi ba bia se de bia ye no nice only ope bia oba SOMPA IBG hanma obenya bi and abada by new site that's right yana side delivery e ko ba bia abiji me da CP all right nyankopon enhira obibia mesro daphne about 0500 922 299 and as a 0244 941 097 cancer be a doubt supiano ye the daphne about tea be kana to form King George mamemfa kola ba ko bi na memra wo ai enkomo na yedi no 0551931931 okay King George brem ye wi a mebi enhoma no be semadu ai King George enkomo ya yedi brem mame yo medase medishie say asemu yi de na enkomo yi na me hwese nka nipa baba be kanta pa because ebitiye ebisuntiye o abrabonum na say obi be kanta yo no musa na me pemema opem na me pemema amo abe kanta abrabono ebitiye bintiye na semba ko bi ampese me kan se sensu kom de wa na bi enye fie o wakopie baabi yeah na cap na ye de sensu na mawo no enye cap bi ana se wono mo ano esese o ye selective esese o ye smart enye cap bi a enhwe nsukom na de no ye selective sa ene etie e wa brabo yi mo obi sensu fin bi edum dia o dabi udi enu achidi a ene ube wuntam esese o ye selective wow abrabo no o ze mai efre emema efre mi se awale school school
ne syllabus wɔ hɔ ɛna deɛ yɛakyerɛ wo no deɛ nkyerɛ wo no ɛnkɔtwerɛ yɛ homework ni ade nyinaa wɔ mu mmerɛ a wakɔ classes aba no wankasa ma wo ho homework na yɛ ɛnhwɛ ɛna ɛnsan yɛ competition saa wone obiara ni competition wone obiara ncompete biribiara ho ɛyɛ awareɛ ho asɛm obi sɛ nka nyame nse abɔ nneɛma foforɔ aka ɔntwɛn na nka ɔmmɔ ne kunu ansa na sɛ ɔntwɛn ansa na wabɔ no life last week me say love ɛyɛ life ɔdɔ ɛyɛ nkwa enti sɛ wonim sɛ ɔdɔ ɛyɛ nkwa a mesan kyerɛ wo sɛ ɛsan yɛ school subject bi wɔ hɔ a w'ani gye ho wɔ school subject bi wɔ nso a wotii ne din a ne nyinaa fra saa ɔdɔ no cake na ya na yɛtwa mu no mefa saa akɔnya yi so ada awotutu a the great wacham ɛna wankasa minister yɛmpa na ase sɛ naawotwe nɛ ɛnaawotwe sɛ nɛ naawotwe ne nɛ ɔkwan a wofaa so celebrate me no na atrende papa wo time no na wo hyire no ai ɛsesa meka time no meka fa no ahibi ayo endi awurade onhyira mo papa deɛ moyɛ ma mo ofa mini mabusua nyinaa yɛni soe wow yɛni so papa na deɛ mpɛsɛ meka ne sɛ meyere na niji on sɛ obakɔ outside no ɔde ade papa ebefia edim papa ebefia anuonyam bi befia ya na busua ni nyina hyɛ mo anuonyam nice one enti meyere reta akosi akradu ɛna me ne wo ka sɛ ɔwɔtakwa okay since Friday no ɔse ɔde asida a ɛni kabea ɛde mamo nyame nhyira mo sɛ nyame ɛnhyira mo deɛ moyɛ ɛde man love me say life ɛmɛ bia ni gye unse ɛnɛ hemi nwanwa mom afrefo nyinaa praise won ku no yeah I mean obi be praise ne yere obi be praise ne yere onse no de ya na bi mu nya kwan nwuram sa nti na asidan kanyame sɛ basa ese omo ma ye tibon koso no mo sesa ebi nso bu afu pa o sanke ye wo afiafie mu na saa segment wei o hwede ebinum adane ntokwa kura ofie yeah enya easy nanso kade pap the best ewom ni se obi yade ma wa obe appreciate no yeah wani be so yen koso mo yen yirenom ni yen kunum abaso enye easy say akofa obi ne maame awo ne papa wo na enye wo na wo si afin abama kai se mami no e krum o ti say wedding abaye mbo a ya no asemi o ka mintimi nka no fidie iso nenso aware odo no nyame ensa wom amen abusuya mekao say dwumade new tasty food nso eso masene se wo paduane a edepa wo paduane a eye kama restaurant enei gentre ha wagana ha a new tasty in Chronom Station hope abrosan ene Secherua Bank edinhwani mu no eho na me kamfo ede amawo ye waduane asoto nyina wo ye potato chips wo ye fried rice wo jollof rice wo chicken wings full chicken assorted fried rice plain rice with sauce and na ye banku and tilapia ene kwasi adai Sunday special ubenya aduane ahodo mutuo tiozafe na pizza papa so de a new tasty food pusha homai 0244 241540 0244 241540 and also 0536
980-526. A chronom station. About your say uye event bi. Na upe se uplesi order. Na yemfa aduane emrewo. Sebe ya obetimi achama wa hoho. Ana upe se beye buffet emao. A new tasty food. Ya wa chronom station. Pusa homai 0244 241 540 0244 24 15 40. New tasty eho and aduane papa ewo. The great and the young komo tell mamintio. IBJ. Our young some de ana enya some kito. That's right. But akoyese and then on said do na frey no. Ebo omoyeremo abaso. Yes. Ebisu bo omokruma abaso. But se wo hwemu pa dodo no a Oma wari ejija no edo so sene omo ene omo bobi mo abaso no. Ewiase nyina. Oh yeah. Say ye analysis pan ye de kirewa. Kokeye me he ya kokohwe. Omo ware no edo so. But omo muja se do so pa. Omo muja ne do so pa sene omo ware. Enti na dodo na so kwa se ebi fa fefede na de hwe. Sisi a topic no obi sinko kwa ba kebia nkobe ware na yere pa abim. Yeah. Obi so sinko be ware ne kunu pa abim. Ba dodo no anso nko omunye sa. Obi sinko ba tuntum kamenware bi da. Obi so ba kokko pa do de ayeme. Ana oba tintin kese. Nanso omo kansa no nim de omo hwe ahofe. Ahofe no omo de dane wodo. Enipa ne bebere omo de ahofe ne dane wodo. Enti na ahofe no de ware no. Na ho ofeni nti se nipa ne ebone bia na odo no ayira ye ka odo pa ajesa one day she da bibusa se odo ne die se obi ka se odo wa anything sai ne city ko dodo no ade ho fe na ade ne odo nti na nipa no eye ne bone ketua bia na ede ohaw e papa futo ya no ma okwa ware bia se a osese betimi agina ware betimi agina ajesa ye de yemfonso chiche odi chene peneje se odo no mu yedu so I want to me find there any untime. And only how am I any baby kumwa ama yana ayedin. Ubini ni kuno atena in fee bibri omunkasa. Bibiki tuwe be by in you. Went in who sebu nyansan say me bre me once. Oba ya oba kukunri and a bema some miana and then the bisi. Ba yenim sawari mu sibebu ma ibebu ho akonta na nka me susu senka sofofo ni bebre nka yemfanya topic kese na enye heaven kwa na yepe wasori ho ni enkyerekye se ya asori djuma wetima ye bibia but ru efisi wa wari mu wokwa eno so betimi de ebu aten awo heaven kwa na betimi si wokwa wontimi nko tinka sofo ni bebre emfa sade we pa na nka ye treat ni mo e wasori because asori na nipa dodo ko so wahwa onse nipa ko ye ko program na edo so pa ti honso ni akwanya ke betimi preach side am ye hu se wa mo brani ye na wa ware mu wan hwe ni ya ubetimi wa ye bibia ma saferade wa bofore wa ye de oso ye wa preach wa read the bible na nso so wa ware mu nya ebetimi do akosa nso hwe mu a nka ye nya sa o hawe etini mafutu sam nyina ne se oba o ye oba akokonni so betima ma ware so ne obi kanfo ne kunu obi kanfo ne yira emu awude wo mu nyina ne se nya abotere ne nya ahobrase na ahobrase wie mankunimdie soro ne ka se emuaye boko esanka ni bre opon akukuruhwa ase na e kan se opon deda na bufu a wukunu na wo yire de ba na wato obo ase abre wo ho ase obohu se bibia wie nkunimdie basa awore ne bete bitima tintim Yankopon Enshiraye pa Abusia join me our ahomano so 0551931931 0548931931 na tew mamenye birthdays we na yenko ahomano so ye fro Rose Nyameche owo Breman SDA Central enne ewa woda King George ese onene ma emma happy birthday Yankopon Enshirao na onfom free adumu enko adumu
Mami Grace Yankopon Sha no nya okase pa sanso na Ike Obin Edu nso wo ahenema kokobin SDA Church friwo senior King George wangasa senior King George oso ma happy birthday yanko ahoma no so na yankotie yen ehwefo ne yatifo adwentre. Hello udini baby a okase free. Hello. Yes sir. Good morning, sir. Dr. Fremi, Edmond got free. Okay, Edmond, Maminti one of paying. You can't say any more, you have a son of bomb, Joanna, of Cape Coast. Okay. And there I am, I'm assuming that you want some cramming. You don't know so. Yamishao. Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Bacho peja one kakra ba me. Why? Hello. Yeah, me tu nka udini baby a okasa free. Bacho ye sama me kasa free. Okay, mami nti wa no pay. Yo. That when you walk up and you have to tie everything, I have been my family was. Ah. Masamo. Masamo because they man and let to Rizana. What the must almost say 5 years. I think to say the candidate is the same supposed to much man can make a penny. Anyway, though. Oh. Mr. I'm asking to say that they more quite women. They make some all kind of trying to Kafra, me the production line be better so. Me sorry I frame me why? Hey, asemo. Hello? Hello. Mami. Good morning. Good morning, to say. What's your radio Nancy? Nyami adom. Udi me bia okasa free. FM Fiafobi. Make a test paga. Afia mami ntie wa no pay. For sure. That mommy didn't. Oh, yeah, me who idea, but me fanya ya krebi mu anka me pese me ye virgin amano sawa hu fine. Wow. Waboa me pa ena mono sunte ne me ye next bonidina chia na mame why because your friend of Imano Kwajotewia me friend KT. Wow. Yes. O feeling pa wa hu me donna kasa didi me donna kasa me peno hey I did wabo mi o za Nyankopon hia ye de mpa bo beta wa chi obaye wo ho ade wate amen. Right me do ofre wa for bi on okay fine last caller. Hello. Hello Abije, good morning. Pizarro nie La fera di service. Okay, mami ntie wo. Ada me frabo me na baso. Oh. La sabra do muno na koi. Na mo na ho do de bo ami. Wow. Wow. Na pacho wo yini di say no wo hene fa. But let me straight in the 15 months. O ka se free Antwerp room. So that wow. Mikro kitwa mu. Okay. Bonidin, boy, you need din na tia. No, but your son, Grace. Grace, oh. O Antwerp room. Okay. I know what ya sofu ima e Antwerp room mama me. Why? All right. Nyankopon hira. Abusua aha na edi dwumade no ebesie. Dwumade ne hour of hope. Kwasi ada no pa no nso kosi no nkono biada. Na yede ebrewo Mr. Production line eni o how be eye sunsumu how eye hunamani how eye awade mu how asem bi hye wo so uhia se uni edi nkomo fa number na frame ana se wo call WhatsApp abetimi aye audio kakra abreme 054 11 266 26 054 11
26626 BBB how biano frame na eni ho enkomo aseda kase enkomo me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc baby a wo biano nyankopon entone bo ase enhiraw sanso na nana safo kantanka eboa me ofia ha Kelvin De Bruyne oni ni nua Kelvin eboa me Azuka enso eboa me David Dollar eboa me sana